15. juna održan je 9. Memoriјalni turnir Mladena Obrenovиć-Brena. Turnir koji traje već 10 godina. Turnir koji je održan po 9. put. Turnir u čast jednog od nas. Ako ste prvi put na kanalu Čančkog dnevnika i ako niste iz Čanča, ako se pitate ko je Mladen Obrenović-Brena, na našem kanalu imate film dokumentarni koji smo snimili posebno o njemu. U opisu ovoga videa ćemo da ostavimo link ka tom filmu. Turnir je zaista bio, kao i svake godine, sjajan, odličan, uzbudljiv, zanimljiv i možda za ukus svakog pravog ljubitelja fudbala kratak. Djeca iz svih krajeva Balkana su se nadmetala u čast i u ime pokojnog Mladena. Bilo je sjajno, bilo je uzbudljivo, bilo je dinamično, bilo je sportski, bilo je fair i korektno. Što se tiče pobjednika, imali smo 3 starosne kategorije. U kategoriji 2012. godišta prvo mjesto je zauzela Škola fudbala Alfa Trebiње, drugo mjesto СФК Sutjeska, a treće mjesto domaćin Stakorina. Što se tiče kategorije 2014. godišta, prvo mjesto je zauzeo СФК Libero, drugo mjesto СФК Breznica, a treće mjesto također domaćin fudbalski klub Stakorina. Kategorija 2016. godište, prvo mjesto СФК Hерцеговац, drugo mjesto NK Azot Vitkovиќи, a treće mjesto СФК Sokolac. Svim malim šampionima želimo puno sreće. Želimo da se mnogi od njih razviju u prave svjetske fudbalske sportske asove i legende ovoga divnog sporta i da zauvijek sa sobom ponesu u svom srcu čajniče i ovaj turnir i priču o Mladenu. I da legendu Mladenu šire svim sportskim fudbalskim meridijanima. U nastavku pogledajte neke od detalja i momenta s ovoga turnira. Nismo snimali sve jer nije moguće snimati turnir koji traje od jutra do večeri, ali smo uhvatili bar neke momente i detalje da bi ovaj turnir ostao zauvijek zapisan na internetu i njegovim bespućima za sve vremena.